Yasa gisuokan pa palom na minaw ya ni adi na hamukuha ka pregunta o kana ka kuli sa kita tempuso hisay nguli o habaro balik ka matas kana sa talman baga ni gisul mo kani ka puso ta kapahan keluan hinisay kablahan kana demuy pila keluan ga makan lima ka na kamita sa talman baga hinisay nguli o makan kingan o inip lingu gaya wah ni national Malaysia katay balik ka kaya patasan ha. Asah metul kana perlu naluh bau bisa jaka ita malas kana sa tamam baga ni kilana mo ho ni watam dengu gaya ho gisul ngau ka kamlaham dui pegela keluan hani sengke ha ni makan lima ka tamam baga o makan kingan o ini benenggu gaya 我们这次那分成3个部分它违反3个法规一个就是药事法，一个是环境用药法，第3个是一般商品标示法。那这3个部分分别有一些业者违反它的规定Lungo kali ka kamlaham dui pila keluan ni ka makakingan ka ini benenggu gaya ha masipat to ini pakita sa natas tahakia ni akoli sinalo ta ha sa jia huli ga ini pakila akoli sa patas ko huli kali ciku uli ni kan pitu o semilya ka gaya sa ukan da sa po hini kana kaya ha yasa ungat kana sa petasan kekelawa kana ukan sapo mas kalaya uli Lumungo kali ka kekelawa ukan da sapo keluar henseng kaya mali na teman baga sa sitaw katay balik ka hangan na ni kan ka sa ni patas mas kalaya akoli keluar ho 那如果有一般商品它宣称说它是使用在人体，而且可以具有杀菌消毒的作用，那这部分就会涉及到医疗效能的宣称。商品标示上面只有写到抑菌或是抗菌等等的，那这部分我们是不认为它是一个医疗效能的宣称。 Mga tuli ka, kamilahan ka nam dui pila kuran hiniseng, ni kasapat o ini benenggu gaya kisunha, ni o kalahangi balik kam dui namu. Nasina mo mani ana mana tuluso ni perlu menalo ko kalahangi balik, pernah inu ka kelegan pesklaya. Kika atis namu so ni dui termamba gani ungat anak inga belehan. Mejingkali mimingkalo.